Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere. Today's Paki Poto is The Fox and the Stork by Aesop. Whakarongo mai. Te Pōkiha me te Tāka, nā Aesop. Tērā tētahi rā I pōhiritia tētahi tāka e tētahi Pōkiha kia kaitahi ai rāua. Me te kōingo ka ngahau ia I te whakaitihia ōna, ka meinga te hupa hei kai mo te pō ki tētahi pereti papatahi. Nā, aha koe ngāwari nei tāna mitimiti I tēnā, e o tinoa iho I te tāka, te tautau I te pito o ngā ngutu. Taroa ke te wā, ka pōhiritia te Pōkiha e te tāka kia kaitahi ai rāua, me te whaiwhakaro tonu ki te karawhiua o ngā I mua rā. Nā wai, ka meinga te miti nakunaku ki tētahi puotoroa ka witi hoki, te o ngā wari atu ai o ngā ngutu, engari ia, ka mate tā te Pōkiha mitimiti I ngā toenga ka makere noa mai I ngā taha o te puoto. Ka mahara ake te Pōkiha ki tāna māminga o mua. Ka manawa ki ore I tāna whāki, nā te tāka ia I utu ai. Ko te kiko, ka uruparengia te puku hohe ki te utu. The Fox and the Stork by Aesop. A fox one day invited a stork to dine with him, and, wishing to be amused at his expense, put the soup which he had for dinner in a large flat dish, so that while he himself could lap it up quite easily, the stork could only dip in the tips of his long bill. Some time after, the stork, bearing his treatment in mind, invited the fox to take dinner with him. He, in his turn, put some minced meat in a long narrow-necked vessel, into which he could easily put his bill, while Master Fox was forced to be content with licking what ran down the sides of the vessel. The fox then remembered his old trick, and could not but admit that the stork had well paid him out. The moral being, a joke is often returned with interest. Tēnā koe I tāu whakarongo mai. Thanks for listening to Whakamiere. Tune in each week for a new podcast, and if you like our kaupapa, please consider supporting us on Patreon. Patrons get early access to the podcast, PDFs of all the stories, and exclusive voting on future Paki Waitara. E mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.